Nizozemska, Poljska in Belgija bodo nasprotniki slovenske nogometne reprezentance do 17 let na prihajajočem evropskem prvenstvu. V našem taboru so zadovoljni s plesom kroglica prvenstvo, ki ga bodo med 4. in 14. majem gostili Ljubljana, Maribor, Domžale in Lendava. Če bi vprašal vse v dvorani, da napišejo nasprotnika, jaz mislim, da bi to podobno napisali. Tako da, ja, moramo biti pošteni, smo zadovoljni s žrebom, gre za reprezentance, pod katerim verjamem, da smo sposobni odigrati dobro in tudi pozitiven rezultat na koncu skupine. In seveda si želimo vsi polfinale, se pravi, skozi skupino in podrejeno je tudi temu vse, in mi bomo prav gotovo se poskušali prebiti v polfinale, če se bo dalo pa tudi vse v finalu. Po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije, Aleksandra Čeferina, je za prvenstvo že vse pripravljeno. Prepričan sem, da bomo prvenstvo organizirali na vrhunskem nivoju in s tem dokazali, da smo sposobni tudi v prihodnje kandidirati za organizacijo velikih prireditev. Vsi ljubitelji in profesionalni delavci v nogometu bomo pozorno spremljali to prvenstvo ne le zaradi zanimivosti tekmovanja, pač pa bomo na zelenicah videli bodoče velike zvezdnike svetovnega nogometa. Na žrebu, ki je bilo uvodno dejanje Eura 2012 do 17 let, sta zbrane pozdravila tudi minister Žiga Turk in predsednik Komisije za mlade in amaterje pri UEFA Jim Boyce. Resnično smo veseli, da bo to tekmovanje potekalo pri nas. Slovenija je gostoljubna država in še zlasti mladi se pri nas počutijo zelo dobro. And certainly I was very, very impressed, but I think what has impressed me the times that I've come to Slovenia has been the welcome and the hospitality that people have extended. People are very, very friendly in this country, and I know that you're all looking forward to having the European Under-17 Championships in Slovenia. I think it's probably the first time that you've had such a major championship in your country, and I certainly hope that it won't be the last. Ambasadorja prvenstva sta Sašo Udovič in Marko Simeunovič. Nekdanji reprezentančni vratar pričakuje, da bomo v prvi polovici maja na slovenskih štadionih gledali dober nogomet. Pričakujem, da bodo ljudje videli odlične ekipe, bodoče zvezde, in jim toplo priporočam, da naj si grejo gledati tekme, ker bodo videli Messije, Ronalde in še katerekoli igralce na tem igrišču v Sloveniji in se bodo lahko pohvalili, da so jih pred nekaj leti gledali na domačem igrišču.